Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 37, versikulo 16. Nasaysaya at tibasit nga adda kadagiti nalintag, ngam iti kinawadwad dagiti ado anadangkes at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino tinagapwan nyo kan bakit mo, anak ka? Nag-mall kami naman. Di ko ka makita tinsangpot mi anak ka paper bag. Ha? Oh, dahito ti para ka na kayo. Ne, anya ngay dayta. Bado kan sapatos. Ti manugang nyo tinangpili ka na kita. So, isuot yo. Gimatang kayo pa ilang amin. Sayang ti kwarta. Apay ko maasayang. Para kada kayo mo't dayta. In saving sulat ta kuman. Tapno at da ikatang yo kadagiti masapsapol yo. Ninanang mo. Saan niya parikot ka ni Valerie ti kwarta niya? Anya? At the source of income mi nanang. Magatang mi niya ti kahit mi agatangan. Asino diya kinasarita mi ti cellphone mo, Valerie, bakit? Niluding, Anya timbanganakan ka? adda ka no aginvest iti milyones. Agpaiso? Wan, O di, instant money kaya manan. Ibagam akasarita na anasayaat. Sayang mat, nagbabawi ti investor. wan, binilin kun itay. Kati ko na, dakkel ti posibilidad nga aginvest da at tao. Naimbagman ta saan daan nagdwadwa ka nagiti ID nga impakita na. Niluding pa'y ti kunam, nalaing dayjay. Manu atawon mat na nakasto ti aramiden tayo. Siyempre, kabisado na matan. Amunan no anya ti aramiden na. Very good ang arod no kasta bakit? Saan tayo ngagparikot? Wana? Wan gayam. I-send mo iti bank account na ti bingay na iti kwarta nga ininvest ti maysa nga investor tayo. Tapno awan maibagana. Akin ko ay tilugan ang nakaparada iti paraangan tayo, Rafael. Ninanang mo't Awan mo't kasta alugan nyo, Kurt. kagat-gatang milang na ita. Ne, apay agimatang kayo ngamin. Kat adamot sigod alugan nyo. Daan mo't na dyan. Masapo na masukatan mo't ah. Sigurado anang ina day ta alugan. Di kayo madanagan, ta fully paid, tilugan na makitkita yo. Fully paid ko nam. Uy, saan ahulugan? No di kayo mamati, adto iti ebidensya. Ne, nangalaan nyo ngay iti kwarta nga inggatang nyo. Siyempre, kwartami kan bakit ko ah. Common sense mo't ananang. Anya ti sirsiripom iti tawaan, jay bakat. Tilugan anay parada iti paraangan da na Elena. Lugan da Rafael dayjay. No kasta, gematang damanan iti lugan da. Uy, Pangalalaan da nga tayo iti kwartada. adda ka no matrabaho da. Dakal siguro ati masusweldo da nga agasawa iti pagtrab-trabahuan da, iso akasta. Magatang dati kay kayat da. Nagbiit la kay. Kaano laang idi makitang dandamat. Ita, bak nang damutin. Nagbiit ngay masinsuda iti biyag. Dakal payin ati balay da. Datamot ngay lakay. Kaano mo't nga ta bumaknang tayo. No siya, naragsaka kon iti kasasaad tayo, bakit? Saan tayo abaknang? Angam saan tayo mat nga agrigrigat? Sakto laang ako nada, bakit? At yung sangpet ka, wasidaan tayaw. Anya ngay day tatang? Karnet baboy. Ha? Nangalaan nyo nga iti karnit baboy, tatang. Interti nagpapasken akalugaran tayaw. Naimbag ko ram, ta dahil payawid na kanyak. Amangan mo't no dinawat yo, tatang. Nakababain. Ay saan? Uray mamirmiraot tayo laan. Saan ko nga aramid tiyag daw-dawat? Noan niya lang ti itid da, iso ati awid ka. Alang arod,
Ipalutok nga rodan kan ni Angie. Uwan ada nateng dita. Sagpawam tapno na imas. Ay uwan gayam. Ada nakitak ang nakaparada iti paraangan da Rafael. Lugan da kaniday jay. Wen, tatang. Ay agaseman nang iti kaaruba. Talaga ang nag-level up da. Mangantayon, lakay. Mabit lang, bakit? Saan pa analpas to'y buy-buyaat? Saan ka mabisin aya? Pumuna kayon kan ni tatang. Umay kakit din, tagigiddan tayo amangan. Ni bakit mat? Umay kan kunak nay. May salaan ti sao, Lucas. Wenen, umayan. Riingam matlangan ni tatang dita, tagigiddan tayo amangan. Wen ka di, bakit? Kasta may salaan ti sao, tapno sa anak a makaungat. Addan samot parikot ni Valerie. Nagdiritsumot manen iti siladyo. Nabannog lang na dyan, anang. Sa dino tinagapuan nyo aya. At dala kinasarita mi atao. Malagpulas ka nga rudan tamangan tayon. Nangan kamin ijirwar. Da kailangan timangan. Sapay ado ti inlutok. Ninanang mo, kas nasaan kay pala anay ruwam. Saan mo't akastasigod anak ko? Aggigiddan tayo mo't amangan iti. Idi lang na jay, sa bali itan. Nang restaurant kami itayon. Saan kami na nag-take out? Ta amo mi adi yung matlakayat. Anya, Mangan kayo nga mina na, tapno makainan na kayo. Nay, sino tao mawawag? Dagiti investors tayo, lakay. Anya, kunak man no kinasarita ida ni Luding. Jack man mo. I-off mo ta cellphone, tapno saan da ka makontak. When? Aday ta. Nai-off kon. Anya ti kasapulan da kita at tao aya. Ti kayat dakat isubli tayo ti kwartada. Anya, Agong ungat ti dadduma. Jay dadduma, agdarumda ka no. Nagado ti maris-receive ko a text da. no kasta nga rod. Masapul nga agsukat ka ni ti SIM card. Wala kay. Gumatangak iti baro. Di mundak da kamatan ka ni nanang ti mapaspasamak. Sana mabali na maamuan na. apay akasta tila nga yung nga agasawa. Apay ka din, nanang. Kasla problemado kayo iti asawa. Ni, saan mo? Apay anay bagay ti kasta. Wen taman manumutin arumwar kayo. Kanukit kitaan kayo. Kat kasla adda na dagsa na bakbaklayan nyo. Ni, awan nanang, awan. Okay kami langan, Valerie. Sigurado ka kade. Amangan mo't no adda mapaspasama ka dyan mo. Sana mabali na maamuan ni nanang ti may papan ka ti kwarta nga intaray mi. Nay, napaulimot ka mo't anak ko. Kwa? Awan parikot nanang. Saan kami lang arumrumwar, kayat mi mati ginanaa. Madingamin, o kanayon at trabaho ti aramidon. Madanagan ako ang lakay. Anya timbagan niluding kan kaya. Nagdarum kanumat ng dagiti investors tayo. Ibagam ka niluding taglamang. Kat datangay, kasano tamad? Aglamang tapay lang dito lugar ni nanang. Sana bale, saan da nga amo dito eh. Kan may isa, awan ti social media ni nanang. Di nang tumaamuan. Basta di mo lang dakamatan kan kwa na. Kasanon, numatiliw da tayo dagiti pulis. Isungarod nga aglamang tayo. Anya kalakit di matan, Valerie. Kat, kastoy tayo latan? Tong palbiag nga aglamlamang ta? Di kagsawi ti kasta. Akaslakit din at dapam mabasol mo kanyak. Nairanod ka mat iti kwarta nga iniskam tayo.
ikot mo takanayonan ti sumangsang bay. No kaano rin mang ay tibyak mi. Kasto'y matan. Day, apay nga da ka dito'y ruwaran ako. Kuha na nang. Agpapaangin ak lang. Na kayo? Kat nurabiin. Apay, saan ka makaturog? Oray, kayat ko tagin na. Sa anak mo't nga makaturog na. Ite anya aga po. Nagado ti mapampanunot. No kaano arimang ay tibiyag yukan bakit mo? Kastamot ten ti mapaspasamak. Kasano nga rudon ti trabaho yo? Numamuan ni nana nga saan na pudno ti may papan iti trabaho ngay bagbagami. Kan numaamuan na ti may papan ka nagti investment is kami. Ang mga nuguranak. Okay kakadilaan. Di ka mo tin makasarita na saya. Ay, kwa. Banog ko lang siguro dahito nanang. Sige, agsubli ako niti silad mi ta maturog akon. Iturog yung matan, tapno saan kaya mapuyat. Naimbag abigat mo, Lucas Lakay. Kastamot kan ka, bakit? Kumusta nga ititurog mo? Nakaturog ka kadimot laan na sayaat. Wanmat, si Kangay. Uray siyak mat kompleto titurog ko. Tawan mo ti pakasikurat. Ba nagapagyamanan tayo iti apo. Wen. Nitatangay gayam. Nasapa manen arimwar. Agmula ka no iti petchay. Ay, nitatang talaga. Kaslasan na mabambanog. Anya nga ron ti maaramidan ta, katragsak na mati agmula iti kumkumporme eh. Tsak lakit di maanusan ti kastoy, Rafael. Apay manan. Ririla ka na ti manggagkukan ka. Kasla balot tamatlangan. Day talangan agpupupok dito'y balay ti aramidan ta. Di ka makaawat mat. Kayat mo ti matiliw. Kayat mo ti maibalod. Saan akon ang naragsak iti kastoy ang mapaspasamak? So di ka makaawat. Kasanon no rumwar ka kat anda makakita ken ka. Una yan ti kastoy. Saan man anatanggan ti ulom. Amom lang arudan nga adu ti nagdarom. Kasta ka pa langmad. Kasla di kag pampanunot. Siyak pa iti saan nga agpampanunot ita? Asino aya tinangibaga nga itaray tayo ti kwarta dagi jay at tao? Sige, ipigsampay ti saom tapno manggag ni nanang. Tapno maamuan nan ti palimot ta. Umayak man makikaaruba, kabsat. Ay, umay ka lang, kapsat. Saan mo tadakas ti makikaaruba kahit? Awan mo't ngamin kasarsaritak ijay balay. Awan ayan, Valerie kan Rafael dita. At dadamot kit day. Ha? Jak mo't ida makasarita na saya at kakasla problemado damot nga agasawa. Anya ko matipagparikutan da ket baligi damat. Mayat ti biagda. Sana kas kada kami, mamirmiraot kami latan nga ginggait Uray siya, jak maawatan kapsat. Jak amo no anya ti mapaspasamak kadagitay nga agasawa. Anya tararamida nagiti pulis dito balay nanang. Uray siya, jak matamo anak ko. Apay nga ron na pinastrikyo ida. Kaya't da kayo kano ang makasarita. Anya? At dala kano napatag asaludsuden da kayo kan bakit mo. Iso nga ayabam ni Valerie, tasangwan nyo ida. Saan? Sana mabalin nanang. Maibalod samod da Rafael kan Valerie, tatang. Apay ka now. Diyo ka din nakita dagiti pulis anapan dita balay da. Anya ti basol da aya. Anda ka di inaramid da asaan anasayaat. Ti damag ko, ket intaray da kano ti kwarta dagiti investor da. Investment scam kasla kunada. Anya? Isugayam nga imasin so adagos ti biagda. Immado ti sanikwada. Taadumat gayam ti linukloko da at tao. Ay, una yan. Ay, jak pa'y gidyam mo Amangan no isuda ti mastermind.
Sidamat nga rod ano kasta. Anyan to lang ang timasakbayan da. Agkapi tayo pa'y nana. Agyaman na ang chinak kong. Naimbaglaang tada kayo akaarub ame. Anya ti desisyon ti korte nana. May balod da Rafael? Ay, wan. Dakkel ti posibilidad na amay balod da. Ngamin, adu ti iniskam da. Adu ti biniktimada. Ay, oo na yan ti gasat da. Isugayam ti pagparparikutan da nga agasawa. Ay, no amok kumaakasta ter aramiden da. Binagbaga ak kumaida na sapsapa. Awan basol yun, nana. Awan ti amuyo, may papan iti kalukwan da, ta inlimod damot kada kayo. Desisyon da, ti agaramid iti sana may parbang. Iso adiyo pabasulan ti bagiyo, nana. Ni Valerie nanang, kumusta mo ten iti ayan na ita? Kastao na iti sangit na itay. Ngamawanan maaramida. Diya mo no ape nga impalubos yu ang mapasamak ti kastoy, Rafael, anak ko. Nailawaan kami nanang. Naragsak tayo umot idi, oray saan tayo abak nang. Apay ang nagaramid kayo upay laeng iti saan amay parbang. Pasensya kayo nanang. Basol mi nga agasawa no apay madusdusa kami ita. Apay anak ko. Apay asaan kayo anak kontento. Nagambisyon kami ngamin. Kaya't miya mapadasan tin nasaliwan-wan na panagbiag. Bidot launay tiwagas yo anak ko. Nalaos ti panagbabawik nanang. Ngam amok nga ure agluwaak ita iti dara. Awaran ti agbaliw. Pagbaludan ti pagturungan mi nga agasawa gapu ti kinadakos mi. Saan adakas, ti agarapaap itinarang ay apanagbiag. Ngam kuma, parang ayon ti biag, babaan iti nasayat awagas. Di kag balinadakas, gapulaang iti kwarta. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kada kayo, ti PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.